radiyo BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Igipolisi c'Ububirigi giherutse gutora muri komine ya Charleroi ikiziga c'umurundikazi w'imyaka 48. Perezida Putin w'Uburusiya yemeza yuko intambara itazorangira muri Ukraine Uburusiya budashitse ku ntego yabwo. Sentare nkuru ya Rubavu mu Rwanda yigijeyo urubanza rw'abantu 18 baregwa kwica no kwica urubozo abanyororo bo mu ibohero rya Rubavu. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Perezida Vladimir Putin avuga yuko atamahoro azokwigera aba muri Ukraine kugeza ubutegetsi bwa Moscow bugeze ku ntego yabwo. Mu kiganiro ciwe ca mbere gikomeye kuva iyi myaka 2 iheze atanguje intambara yeruye muri Ukraine, bana Putin yashimangiye yuko intambara iri kigenda neza cane. Ico kiganiro ku banyamakuru kiba buri mwaka ahashiramwo n'umwanya wo kwishura ku bibazo by'abanyagihugu. Mu mwaka uheze cari casivye inyuma y'aho ingabo z'Uburusiya zimariye gusugerezwa ku rugamba. Uyu mwaka Abarusiya barashoboye kwihagarara ko bararindarindana n'ingabo za Ukraine, ariko nta mutaru baciye ku rubuga rw'intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibaza yuko abasirikare b'Uburusiya bagera ku bihumbi 300 bishwe, abandi barakomereka kuva iyo ntambara kuri Ukraine itanguye. Sentare y'ubumwe bwa Buraya ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu yategetse leta ya Pologne guha indishi y'akababaro umugore yabujijwe gukuramo inda kandi umwana yari yibungenze yari afise ibibazo byari gutuma avuka adakwije ivyotuma aba umuntu muzima. Uyu mugore atarinze kudondogwa amazina yarinze kuja mu mahanga gukuramo iyo nda inyuma yo kubuzwa kuja muri sentare imbere yuko inyuma yo kubuzwa kuja muri sentare imbere y'igihe imbere yuko ingingo yo kumubuza kuja mu rubanza atari baruka ija mu ngiro aho hari muri 2021. Sentare y'ubumwe bwa Buraya ivuga yuko kumwima ubwo burenganzira byahungabanije ubuzima bwiwe bwite. Ikindi kandi ngo sentare ya Pologne ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ntiyakurikije amategeko hihwejwe ingena bamwe mu bacamanza bayo bashizweho. Umushikiranganje w'imigenderanire w'Ubwongereza n'amakungu Lord Cameron yavuze yuko ababa mu bigwati by'abayahudi bagize uruhara mu bugizi bwa nabi bwakorewe abanyapalestina batazokwemererwa kwinjira mu Bwongereza. Aha ni mu gihe mu karere ka Gaza hongeye kuba ibitero byo mu kirere imbere y'urugendo rw'umuhanuzi mukuru mu biro y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House. Inkuru ya Yolande Neil mushikizwa na Yvette Kabatesi. Imibare ya Loni igaragaza ko ibitero bya buri munsi by'abanyayisirayeli bo mu rusisiro rwa Cisjordania byikubye inshuro zirenga 2 kuva Hamas yagaba ibitero byamenye amaraso mu majyepfo ya Isirayeli ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ubwongereza bwari bwabanje kwamagana ibyo bitero, ariko ubu bwageze ikirenge mu cya Amerika n'umuryango w'Uburayi aho zatangaje iryo kumira.
Imirwano ikaze yarakomeje i Gaza, aho imijyi yo mu majyepfo ya Khan Yunis na Rafa ariyo yibasiwe cyane n'ibitero by'indege biheruka bya Isirayeli, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunywanyi ukomeye wa Isirayeli, zigenda zongera impungenge ku bijyanye n'umubare munini w'Abanyapalestine bagwa muri iyo ntambara. Biteganijwe ko umujyanama w'ibiro bya Perezida Amerika mu bijyanye n'umutekano Jake Sullivan aza gushyiraho igitutu kugira ngo ibitero bigamije umutwe wa Hamas bitagira abandi byibasira. Inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya yaneguye ingingo yo kwirukana Abatanzania bo mu bwoko bw'Abamasayi mu mashamba basanzwe babamwo ku mvo zo kuyakingira. Iyo ngingo ikabije inyuma y'aho abategetsi bageragereje kwirukana Abamasayi mu turere two mu ishamba rikingiye rya Serengeti n'iruhande y'aho. Ubumwe bwa Buraya bumenyesha yuko uburenganzira bw'abasangwa butaka n'uruhara rwabo mu gukingira amashamba ari ntavogerwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Leta ya Tanzania yari yahakanye yuko yigeze ishaka kwirukana ku nguvu Abamasayi, ikavuga yuko bavuye muri ayo mashamba ku gushaka kwabo. Mu karere mu Rwanda, sentare nkuru ya Rubavu yungururije kuri ndi sango urubanza rw'abantu 18 baregwa kwica no gukorera iyica rubozo bamwe mu banyororo bari bafungiye mu ibohero rya Rubavu. Abagejejwe imbere ya sentare bakaba barimo uwitwa Kayumba Innocent yayobora iryo bohero igihe ivyo vyaha byakogwa. Barimo kandi n'abandi bakozi bo hasi bibohero ndetse na bamwe mu banyororo bagiye bakoreshwa mu bikorwa by'urugomo byakorewe abanyororo bagenzi babo. Umucamanza yategetse yuko urubanza rwimurirwa ku rindi tariki kuko bamwe mu baregwa batagaragaye muri sentare kandi hari aho bahurira n'abandi benshi mu birego bimwe bimwe. Bamwe mu baregwa ariko bagasanga kunguruza uru rubanza ari nk'akarenganyo kuko bifuza yuko ruca ruburanishwa. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa. Icyumba cy'urukiko rwa Rubavu cyari cyakubise cyuzuye. Uretse abaregwa benshi n'abanyamategeko babunganira, hari n'abantu benshi biboneka ko ari abo mu miryango y'abaregwa ndetse n'iy'abahohotewe. Mbere yuko ubushinjacyaha busobanura ibirego, Kayumba Innocent usa n'umukuru mu baregwa yasabye ko urubanza rwe rwatandukanywa n'iz'abandi agatangira kuburanishwa. Hari nyuma yuko bigaragaye ko hari bamwe mu banyururu batagaragaye mu rukiko ndetse n'abagaragazaga impamvu zituma basaba isubikwa ry'urubanza. Kayumba yavuze ko afungiye muri gereza ya Butare kure cyane y'aho agomba kuburanishirizwa. Yavuze ko byabasabye kurara bagenda kugira ngo bagerere ku gihe mu mujyi wa Rubavu aho urubanza rubera. Kimwe n'abamwunganira mu mategeko bavuze ko batakwishingira kuba hari abanyururu batitaye ku mpamvu zaba zabibateye. Abasabaga isubikwa bo barimo abavugaga ko bamenyeshejwe ko bafite urubanza uyu munsi mu gitondo mbere gato yuko burizwa imodoka yabajyanye ku rukiko. Hari kandi n'abavugaga ko kugeza ubu batarahabwa inyandiko z'ibirego ngo bamenye uko biregura. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwo rwavuze ko bidashoboka gutandukanya abaregwa ngo buri wese aburane ukwe. Bwavuze ko benshi bahuriye ku cyaha kimwe bityo ko byatera ikibazo. Nyuma yo kumva impande ziburana, umucamanza yemeje ko urubanza rwimurwa. Nawe yasanze bitoroshye gutandukanya izi manza, ngo hari abanyururu batagaragaye mu rukiko kuko batamenyeshejwe, ngo hari n'abandi batorotse ubutabera bagishakishwa, kimwe n'abagomba kubona inyandiko z'ibirego mbere yo kwisobanura. Yemeje ko ababuranyi bagomba kugaruka mu rukiko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Ku isonga abaregwa barangajwe imbere na Kayumba Innocent barashinjwa uruhare mu mfu z'abanyururu 7 ndetse n'abandi bakorewe iyicarubozo. Ni ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko byakozwe hagati y'umwaka w'2019 na 2020 ubwo gereza Rubavu yayoborwaga na Kayumba Innocent ndetse na Ephraim Gahungu waje kumusimbura. Urutonde rw'abaregwa ruriho kandi n'abandi bakozi bato ba gereza ndetse n'abandi banyururu bakoreshejwe mu bikorwa byo guhohotera bagenzi babo. Isaha 1:20 hafi n'umwe mu karere k'ibiyaga binini. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast.
amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Gahuzamiryango ibajane mu gihugu c'Ububirigi aho ikiziga c'umugore w'umurundikazi w'imyaka 48 catowe hirya y'ejo ku munsi wa kabiri munsi y'ikirambi c'umwana mu nzu imwe iri muri komine ya Charleroi ku birometero 56 uvuye ku mugwa mukuru i Buruseli. Umugore yitwa Rose Ndayishimiye bivugwa yuko yoba yishwe anizwe nabo yari yagiye kwaramira nabo basanzwe bakomoka mu gihugu c'Uburundi. Mu gipolisi baremeza amakuru y'ugo rupfu bakavuga yuko amatohoza aza yaratanguye kandi ko hariho umuntu umwe amaze guhagarikwa. Ido nido kuri iyi nkuru reka turibaze Alain Majesté Barenga. Rose Ndayishimiye w'imyaka 48 yatowe ari kiziga itariki 12 n'igipolisi munsi y'uburiri bw'umwana mu rugo kwa Ndayishimiye Bienvenue na Florence Kanyamuneza ruri mu gisagara ca Charleroi ni mu ntara ya Eno ku birometero 59 uvuye ku mugwa mukuru w'Ububirigi Buruseli. Nkuko abegere umuryango wabuze bavuganye na BBC Gahuzamiryango bavyemeje, umupfasoni Roza yarasanzwe abanye neza n'abandi naho atamyaka myinshi yaramaze mu Bubirigi kuko yaruka gushika n'umuryango aje gusanga umugabo wiwe afise uburenganzira bwo kuba mu Bubirigi nk'impunzi. Bemeza ko Rose Ndayishimiye akunda kugendera imiryango y'abarundi batuye muri ako gace, ari navyo byatumye uwo munsi aja kuramutsa mugenzi wiwe, ariko biba ngombwa ko abanza guca gufasha uwundi udukorwa two mu nzu aho yatowe ikiziga. Na buryabo yaraje gufasha bari bafise uruyoya kandi umugore wo muri ugo rugo nawe nyene yaruka gushika avuye mu Burundi. Rose ariko ntiyavuye abandanya iyo yaragiye na telefone yiwe yarahamagara nta witaba. Uyu numwe mu babanyi yatubwiye uko vyagenze. Rose yari umuntu akundana, yarafise umugenzi aca kuramutsa basangira icayi, ariko acabona yoca kwaramira uwo mupfasoni afise uruyoya rutarenze amezi 3 kuko abagabo babo barabagenzi kandi ariho agishika ava mu Burundi. Ariko bo bavuganye ko basangira yaramurindiye arabura na telefone yo ntiyitaba kandi kare bari ko barandikiranira ari uwo mwanya muto acaze. Amakenga naho yatanguriye. Hageze amasaha y'umugoroba umugabo wiwe yaramuhize aramubura. Abajije nyine ugo rugo ko atamugore yamubone yarabihakana niko kwitora igipolisi. Ico naco kica kija mu vyambo. Hafi y'isaha 10 zo mu buca niho baja muri ugo rugo gusaka baca batora ikiziga ca Rose Ndayishimiye munsi y'uburiri bw'umwana. Bivugwa ko yakubiswe ikintu mu mutwe imbere yuko anigwa. Igipolisi cace gihagarika umupfasoni mu ugo rugo France Kanyamuneza kumvo z'amatohoza nayo mugabo wiwe akaba acidegevye. Aya makuru aremezwa n'igipolisi cyo ngaha muri komine ya Charleroi. Umwe mu bakuru b'ico gipolisi akaba yabwiye BBC Gahuzamiryango ko umupfasoni ari mu minwe y'inyamiramabi kandi ariko arasuzumwa n'amagara yo mu mutwe. Yavuze ko byinshi bizomenyeshwa n'ubutungane igihe amatohoza azoba yarangiye harimo na raporo y'abaganga karuhariwe mu gusuzuma icisha umuntu autopsy. Arakoze Alain Majesté Barenga. Abakuru b'ibihugu vya Guyane na Venezuela bashitse muri Saint Vincent na Grenadine mu biganiro ku matati kubutaka hagati y'ivyo bihugu birimwo ivy'amazinga vyo mu manuko bwa Amerika. Abandi bategetsi b'ibindi bihugu nabo nyene baritezwe kuja muri iyo nama. Bwana Maduro aheruka kuvyura ikibazo co kurondera ububasha bwa Venezuela ku karere ka Essequibo kagize hafi ca kabiri ca Guyane. Umushikiranganje wa mbere w'amazinga ya Saint Vincent yakiriye iyo nama Ralph Gonsalves yabwiye BBC yuko intumbero y'iyo nama ari uguhosha icuka kibi kihari co hava mbere kivamwo no gusesa amaraso. Abakunzi b'urunana namwe n'umwanya wanyu. Bamwe mu bana b'inyarurembo bakurikira gahunda nzamura ubushobozi y'umunyeshuri batangiye kwigirira icyizere. Philippe ngo yaboneye igisubizo igihombo yaramaranye iminsi. N'urunana. Kuseka se nambaye nabi sori. Oya si wowe nsetse. Nsetse ukuntu mbajije niba ngiye guhinga nambaye gutya. None se ko mbona akiri karuta ugiye mu nama ya masaha urumva nakeka ko ugiye kandi muri iki gitondo. Ngiye mu isoko reya. Isoko rya Nyarurembo rirema hakeye ntago waba urigiyemo iki gihe. Aha. Oya ngiye hakurya mu ryo mu wundi murenge. Ko wivurnye sugiye kugura ibicyo utabona Nyarurembo. Yewe umugabo wanjye nta mapantaro afite. Ndashaka kujya mu isoko rinini nkareba ko namukurirayo ayo yaba yambaye.
cyakora wikundira umugabo wawe pe ubu niwe kujyanye hakurya iriya umva rero di none se ntikundiye umugabo nakunda nde wundi ninde wamunkundira ra gusa n'abana ni uko kandi iminsi mikuru yegereje abantu barihemba rero maze urumva bagasa neza. Ni byiza cyane pe nanjye mba numva ngize umuryango najya nkwitaho nkawe. Oya humura rwose nkonihira igihe kandi uracyari muto rwose ntabwo uragera igihe cyo kwiheba. Oya sindiheba ariko kandi nanakuze da. Humura nawe ni vuba kuri mwiza se kandi ukaba ufite akazi urumva wabura umugabo gute? Ibyo se wabirata sori erega wibuke ko abakobwa tutarambagiza twicara tugategereza baza kudutereta. Yawe ibyo byari ibya kera kuri uwo mukobwa ushaka umusore ayiwe areba uko yikoza hirya akikoza hino akamwicira akajisho akamwereka ko mwiyumvamo bigahura gutyo. Yewe ntibiba byoroshye kwereka umusore ko umukunda ari wowe ubitangije. Ikigo izina igiki ko kuri telefone byakemutse uramuhamagara urumva ukajya umwandikira kenshi nawe ageraho nyine akabibona ahubwo se nta makuru ya titireri. Araho tujya tuvugana gake gake. Ko gake gake kubera iki se muvugana gake? Wajya umuhamagara kenshi wa mukobwa ukamubaza amakuru ukamubaza uko yaraye nuko yiriwe nuko bitangira ariko. Akosore neje ubundi ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida twari kumwe ariko mba nyine muganiriza utuntu turaho mba ninya. Mva bese rero nkubwire ikintu ugomba kumenya nuko nta kintu na kimwe cyikora kuri iyi si. None kuki ngira inama yo kwikundisha kuri titireri kandi uzi ko afite anyesi? Ariko ubona iriya rumari nk'uko yarangwida ikwiranye n'umusore mwiza nka titireri. None ko yamushimye? Ashima iki siriya nyankara gata arayishima mwiki? Wowe shyiramo imbaraga yewe shyiramo imbaraga titireri kuri umukobwa mwiza nka Reya ugitemba itoto ku matama yombi di urumva umwana wize umwana ufite amashuri ye n'akazi kamuha amafaranga va kuri rumarimo. Ibyo bintu uvuze urakomeje sori cyangwa urashaka kumva kamvamo? None se cya gatatu cyari gikomeye wabonye kangahe? Igisubizo se ni cyari 12. Nanjye nicyo nabonye. Ngewe se ko nabonye 10. Ngewe nashyizeho 16. Mwabyishe igisubizo cyari 12. Kiriya ntabwo cyari kutonanira kuko papa amaze iminsi abidusobanurira. Iki kizamini cyari cyoroshye nshobora kuzacyuzuza. Nanjye nzacyuzuza cyangwa mbureho nk'abiri. Ngewe sinzi aho nzabona ariko icya kabiri cyo nzakibona. N'ukuntu cyari cyoroshye koko uzabona icya kabiri gusa nduti. Kandi mwarimu yari amaze iminsi abidukoreshamo imyitozo avuga ngo tubyige cyane. Mwibeshya biriya ntabwo twigiye tubikoramo imyitozo. Wiburana nibyo nara ejo bundi muri gahunda nzamura ubushobozi biriya bibazo twarabikosoye. Ni umunsi nasibaga 10. Kandi koko ni umunsi usibuka ajya gucuruza avoka. Cyakora nanjye mbonye nzarusha. Mwajyaga munyiha mukavuga ngo ni njye kururikiriza ariko narame nawe azagikurura iki gihembwe. Nuko ari nyogokuru wansibije wowe ntabwo wari kuzandusha. Kubera iki se ntakurusha? Uzi ko aho nangire kujya muri gahunda nzamura ubushobozi nsigaye ngerageza ntagitsindwa nka mbere. None se njyewe sinyemo ko ari uko nyogokuru ansibye. Ihangane rero nakundi uzatubera uwanyuma. Niba twimura wowe bazagusibiza. Wica undi mwana intege nduti niba iki gihembwe adakoze neza igitaha ashobora kwisubiraho. Kandi nara ugize amanota meza mu gihembwe gitaha n'icya gatatu ushobora kwimuka. None se nk'ubu nabwirwa n'iki ko mu bindi bihembwe bisigaye nyogokuru atazakomeza kunsibya? Pasikari we ugiye mu kirakase? Kirakase ndagiheruka. None se niba nta kiraka ufite ugiye? Ngiye kuba ndambora amaguru neze ndicara ngaho ngo nkore iki? None se bira bibazo bya nose turabikemura gute? Biva kubakira ari kubihorera biraje kubibwira abazungu n'abakire bagenzi be. Kandi wumva ngo ku kigo nderabuzima atazanyakira ninjya kubyara ntuje ibyangombwa by'umugore witegura kubyara. Mwihorere yewe abari mateta. Adateta se umugabo we so mukire. Hanyuma se umwana naza bazamusubizayo ngo ntiwaguze ibinyabazungura. Ariko ntukavuge gutyo Pascal kuko ibintu avuga bimwe na bimwe birumvikana. Cyumvikana bitariko. None se kubona nta minsi isigaye ngo mbyare tukaba nta kenda ko mwana turagura nta kigoma nta gishora nta mutaka nta ki uwo mwana navuka nzajya mutwara mu ntoki. Hanyuma si byo byose ko nta na kimwe gitoragurwa mu muhanda uragira ngo bivehe koko mukobwa. Ubigure
ndabigura iki se mperuka ikiraka ryari ku buryo ntekerezaho amafaranga mukobwaja. hanyuma ayo nywera ntabwo yavamo ibyo byose. ayo nywera se nayahimba nayakuye hehe? pasika zibaho utanzamurira kamere bikaba nabi. nijoro ntabwo watashye wasinze? niba abagabo bagenzi banjye banguriye nari kwanga kandi rwose ungabanyeho n'amagambo kuko niwo nywera menshi kundusha. ubu se mperuka kunywa ryari? kuva iyi nda yagera mu mezi 8 ndacyabasha kugera ku kabari. umva amafaranga wanywereye mbere y'uko unanirwa kugera ku kabari niyo menshi di urumva. iyo yegeranye aba yaravuyemo ibyo byose uri kunsaba. pasika menya ko igihe cyo kubyara cyageze ushaka ibyangombwa nkenerwa by'umugore witegura kubyara. ariko si ibyo byangombwa untuma gushaka ndajya kubishaka hiye umugorera. uhise wigira mu rugo se bude? iyi ndatashye ngiye kureba abana firi. nari nciye hano ngo ndebe niba n'uyu munsi utakoze nk'ejo. waba yiretse gato se nkakubwira akantu kerekeranye n'iki se firi? sha wa muvuna muheto wihishe inyuma yo gucuruza sinunguke rwose namumenye firi. mbabarira ibyo bintu by'ubupfumu bireke pe. ihangane ukore nk'umuntu wize. none mbure guhangana n'ibishaka kunyicira bizinesi se? ibyo bintu bakubwiye ni ukukubeshya firi. waretse nkakubwira ko amakuru rwose yose namaze kuyegeranya nyafite 100%. habe na 0%. ingirwamupfumu yakubwiye ibyo byose igambire kukurya amafaranga nta kindi. ikibabaje kurushaho ni uko ugiye kwiteranya n'abantu bari inshuti zawe bashinja kukurogera bizinesi. ariko se ninde wakubwiye ko ngo ngewe nagiye mu bapfumu? ejo se waracuruje? sinaciye ahamvuye mu kazi ngasanga harakinze. none umvuje uvuga ngo ukubuza gucuruza wamumenye? namumenye da, nta wundi rwose ni umugabo bukungu. namumenye pe, namumenye. Nuwahe ko nta muntu nzi muri Nyarurembo witwa gutyo firi? Uriya mugabo ucuruza inyama mu isoko wavuze ucuruza iz'akazi mara niwe bukungu. ni ikibazo cy'ubukungu yewe. abantu barakennye nta mafaranga yo kugura inyama bafite. nugize ngo aragura ko kwihumuriza agura gato ko gukora isosi ngo ahumurize inzoka. nawe rwose. ariko firi ni ukurura urwenya gusa. guteze uzi ko wari ubanje kunkura umutima ngira ngo umugabo wanjye yatangiye kuraguza. kandi ngo iyo umuntu abitangiye ntabireka. oya nabonye ko ikibazo ari ubukungu. si byo nakubwiraga se nta bantu bafite amafaranga yo kugura inyama nyinshi ni bake. kandi abantu bamaze gusobanukirwa ko kurya ibikomoka ku matungo bitagomba ubwinshi. burya gato gahoraho karuta byinshi by'imboneka rimwe. uzi ko iyo takineke ejo n'uyu munsi nayigerageje nkabona itanze umusaruro. ubu none uje kugura ikiro ndamuha, ushaka inusu nkamuha, robo rwose nkamuha. yewe hari n'umusaza waje akanyaka akanusu robo nako rwose narakamuhaye. si byo nakubwiraga se. erega abantu bose ntabwo bafite ubushobozi bwo kugura ikiro cy'inyama. byatangiye gutanga umusaruro pe. nuko kugira ngo zimaze gucuruza hafi ibiro 30. none se ejo wari wagiye? hari ahantu bari bandangiye inkoko za make. niho nari nagiye ngo ndebe ko nazirangurira iminsi mikuru. ni ukurangurana ubwitonzi ariko utishinga ngo mu minsi mikuru barya inyama cyane ukarangura nyinshi zikazagupfana. humura umuvuno nawe ubonye abakiriya rwose bagarutse. ni ngewe wari wariyiciye isoko. ariko se mukobwa aja nawe pasika avuga ko mwarenze guhisha ibiryo munsi y'urutara. mwumvaga nje ntariye koko ku buryo mbarira ibiryo nkabimara. rwose mujyana mvugishije ukuri kubiguhisha twabiguhisha ariko ntibyari ukwanga ko dusangira ngo utaducura. byari ikizi byari ukugira ngo ntabahumanya se? oya ahubwo nk'uko ubibona ni imyumbati idafite n'udushyimba kandi watubwiye ko tugomba kurya indyo yuzuye. nabiguhishe rero nanga ko wongera kumbwira ngo nteka nabi. erega n'ahantu twicaye harasa nabi mujyanama. kugira ngo rero umujyanama asange twicaye ahantu nk'aha turi kurya mva nabyo ni ikindi kibazo. mbese nta rundi rwango nta bundi busambo. none se pasika ndakumva mujyana ko mbabwira ikintu cyose mukansubiza ngo murakennye. ariko nibyo pe. ubu no gukora isuku y'aho murira ni ubukire. no koza amasahane muriraho bisaba ubukire. reba iyo safuriya ni ukuri muteka mu kwisa. kuyoza nabyo birasaba ubukire. mva mujyanama rero reka nkubwire rwose. reba mukobwa jana arananiwe nta kintu akibasha gukora. ubu pasikari nzashaka ikiraka kivamo ibyo turya
noza ayo masahane noza amasafuriya nkubura aho twicaye umva mese ibiringiti turaramo nkarabya abana mba mesere njyenyine ibyo bintu kuko urumva nabishobora byose uko byakabaye. none se Pasika ndakumva rwose uje utekereza impamvu z'ibyo byose? si uko turi abakene se? ntabwo muri abakene, kereka niba ari mu mutwe nk'uko mpora mbibabwira, naho ubundi ibyinshi mu bibazo nimwe mu byitera. ariko ntukavuge ngo umuntu niwe witera ubuzima bubi nosiya. ubu se ninde wanga ibyiza koko kwabibura? none se iyo twirirwa tuvuga kuringaniza urubyaro no kubyara abo umuntu ashoboye kurera, mwebwe aho kubyumva mugakaza umurego nk'abari mu irushanwa, mwamwumva abo bana mubyara muzabareresha iki? mva cyakora ko kuyonza kuba mfite muzara n'akazehe gusa ni ukuri ubusimba nkomerewe bigeze aha. none reba mugiye kubyara n'undi kandi igiteye agahinda, ubu muzava kwa muganga nta buryo bwo kuboneza urubyaro mufashe. umva yewe mujyana, noneho rwose tuzabitekerezaho turebe umwanzuro twafata. ariko ubu murebye ubuzima murimo murumva mukira abo kubitekerezaho koko? ikintu muzatekerezaho ni iki mu by'ukuri? ese ubaho bigeze aha ngaha ntimwafata umwanzuro mukifungisha burundu? Yes, Leah. How are you? I'm fine, Chris. wowe se umeze ute? Shandaho bisanzwe. Amakuru y'iminsi. ko wanyiciyeho se? duherukana ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida. guhera kiriya gihe nturongera kunyiteza. nta mutima wowe ni akazi bisanzwe. birumvikana ko akazi kaba katoroshye. wabaye amahoro se ariko? narakwandikiye wanga kunsubiza. kandi koko disi ndumva narigeze kubona mesaje yawe ariko sinyisubiza. nyuma nyine ya cyagiye narakwandikiye nkubaza niba wa munsi utaragusizemo imvune. ntegereza ko unsubiza ndaheba. yego sha ndabyibutse rwose, byaranshimishije ko wantekerejeho. by the way gusa mverse ariko ntibutse kugusubiza rwose. nta kibazo, bibaho nyine, cyane cyane umuntu ufite umufiyanse utekerezaho cyane usanga nyine rimwe na rimwe abandi bantu wibagiye kubasubiza. ntaho ibyo bihuriye Leah. umufiyanse se yakuza kuvugana n'inshuti? byatewe n'uko uriya munsi twatahanye imvune, ntahananiwe mbyuka njya mu kazi mba mbyibagiwe ntyo rero. birumvikana pe, gusa ntibigutere ikibazo, nta nubwo ngo uhamagare aribyo ngambiriye kukubwira da. hari icyo wambazaga se? nabyutse numva ntameze neza, ndumva nshaka gusimbukira kwa muganga. hari ikibazo se? kutabuza ubwishingizi mu kwivuza, urabuzwa n'iki kujya kwa muganga bakurebere nimba urwaye baguha imiti? nashakaga kumenya igihe uba uhari ngo nze kuza umvure. uyu munsi hari gahunda nagiyemo, sinzi niba ndi bugere ku kigo nderabuzima, gusa abandi baganga barahari bagufasha. uwaba ndetse se nkazaza ejo niba ariho uzaboneka. indwara wararanye se ukayirirwana urumva wayigera n'ejo? erega burya umuntu abaho akagira umuganga yisangamo, kubera ukuntu wita ku bantu numvaga ari wowe rwose wamvura nkahita nkira. ngo wari yatangiye gushyira mu bikorwa inama za Sorina zizamuhira se? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi, naho butaha. barakoze abo mu runana basozereye ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane. natwe tubasezere tubabwira yuko igipolisi c'Ububirigi giherutse gutora muri komine ya Charleroi ikiziga c'umuntu w'umurundikazi w'imyaka 48. igipolisi co mu Bubiligi kivuga yuko amatohoza aja yatanguye kuri urwo rupfu kandi ko hariho umuntu amaze gutabwa muri yompi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nawe yemereza yuko intambara itazorangira muri Ukraine Uburusiya budashitse ku ntego yabwo.
naho mu Rwanda sentare nkuru ya Rubavu yunguruje kuri ndi sango urubanza rw'abantu 18 baregwa uruhara mu kwica ndetse no kwica urubozo abanyororo bo mu ibohero rya Rubavu. Ibihugu byo muri Amerika y'ubumanuko birimwo Venezuela ndetse n'amazinga ya Guyane biri mu nama ku kibazo c'ubutaka cazanye icuka kibi muri ivyo bihugu, batinya ndetse yuko gishobora no gutuma haba gusesa amaraso. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, Mumva Florentine Kwizera, mwakoze kudukurikira.